nu gbezantu e kai we da gbero po e kana kwa na na tigon ma do po ndo mi no kwedo Kristo o aha na la we da gbe o aha do ma oko amo e kasimo Kristo sin gbezantu me ma inu di tokele o mo ohun eni mo Kristo do gbezantu me kwa ba lo ra santa de we mi me ba ko do ma na se da gbeto e mais là nous 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 7 et mi lado enozon ba me guzu ponde u nu Kristo Seigneur de Macédoine ile po do edo akaile pan gbezan emi no zan ewa inwe na gbe emi no la o la Kristo o nu lo po e le zan gbe Kristo ton de so nu defo e besi egbe betole na mo gbezan tu e lo bana di nu Kristo akruno blo nu gbezan che nu ma o lo po nu melani no ha besi egbe lo bana se gbe ton la lo to me ayon kodo onu bi fode u amade ale fojo kuni de ton wa inu da ko oto unjai nu pe mo nkoton de mele na pon edede lo bana mo nu je do gbezan ton u lo bana de alo simele ipo we do fi bi do gbezan to me o eni mo Kristo ro kwa me lo nu wa to ele me do khori do to ele me do Jesus Kristo sin koma un gba don kuna yin ya nu we da gbe Kristo ton mi lo la o lo Jesus Kristo sin koma àmín ara ya li glonu we da gbe lo lo Jesus Kristo sin koma yin ma ko ma gbede o mai onu khika e do fufuru pewe o ye ko gbazan to ehun ni to gan la menu mehu ko ya na do sinu to mele gbazan to ni na jiro mele nu ye ni ba ma wu lo bonatu adenu mwele koton hun like bo partager ha nos autres le Jésus Christ si comme amen.